Goa Mizo Welfare YouTube channel clear to te chibai levek ule voin chu thulo mom lo deuh mai Goa Mizo Welfare in thuthin thong tak mai kan han donga tlangwal vanal du puya kumsom nile pasari mi chu nerula a accident ti thu kan han donga hemi chungchanga hian zo na tamtak then khatan han chiat mai theilo te pom ve thei ania chungte chu theyang in kan han soi don anga a thlen hun tak hi voin ninga sang nile som nile pali ninga November ania zingdar rukle achan ve tanga zingdar rukle minute somli in kar vela thil thleng ania dupu ya hi a thian panen nerul lama anin phur thla a ta chuanin vandoi thak deuh main motor nena anin tlan pel tur anin tlan pel tur chi hi kong thlang lam matangin an mu theilo lam atangin stray dog kan ti mai ui aron kongaron kan thut maya anin veng man to silawan subur maya chuta chuan tlangwal vanal du puya hi vanduaya an tangta a ani hi trak noya chuanin barlutin tiang hian vandoina kan tok chhota ania hemi chungchanga hian in Goa Mizo Welfare hian in zingdar sari vela information hi kan dong ve ngala ti chuan kan general secretary hian alo ngei ven ngala amai ro chu atira tak hian in hetianga accident lian tham a angai lo wangin kan general secretary po hi nalama te lo vakal masa a amai ro chu report ho tan main kola donga ta chuanin non kola dupuya accident an non tia a serious le mai non ti boka tiangvel chuania ti chuan ani na tang chuan a na tholai po chu kalsanin police station lama te chuan an kal ania ta chuanin police in CCTV ten mutira thilom dan te an mutira case zia fel ani ngal boka hemi chungchanga hianin porvorim inspector alo fel khop maya ataksa postmortem phalna angchi NOC atanga anon thon turang chi te kha alo boi pui ve boka ti chuanin postmortem hi dar ni ma ati fel lo chuanin enge ni antiman to lawang enge ni dar ni ma ati felanga ni postmortem turin ti in police inspector hian an norve boka ti chuanin hemi porvorim inspector baka hianin lungsen police OC afak omkher maya hemi kan chiat tona hianin NOC thlengkhan ron ti fel puya ti chuan dar ni vela investigation te an han ti zui ngalta amaro chu I atlai deuh to wangin damdoi in lama hianin voinan postmortem theilovanga naktuk lama anga yang an han ti amaro chu kan Goa Mizo Welfare General Secretary in theito pan chua an dila an har sat na ten soya zanina ruang thon chawa naktuka aizol lama tanga an khua lungrang south lampan turtelani wangin I hun adu don ziate an shila amaro chu a theilo wangan ti deuh bur a beidongin ho an hantum amaro chu tlai nu no deuh to maya hianin anon kaulut le thut maya ta chuanin postmortem te chu an han ti fel chho thei ania zanindar som khan thlona in arwang hi thon ho ania naktuk chonhudar khat vela hian thleng tura be sei ania arwang muadan chungchanga hian aizol lama minlo boy puitu ZPM an headquarter general secretary nilai pu mal som tluanga hianin minlo boy pui saka achunga kan lom hle maya ani hi Goa Mizo Welfare member Janet Larin Feli hemi pa hi ani nge ani hianin ruang lo thlen chungchanga a boy pui mai ni lovin lungrang south khuwa tanga arwang huak tura local zong te alomi khwal tur thu asoi boka achunga hian kan lom em ani voin kan chiat to a hian Goa Mizo Welfare chuan tlangwal vanal du puya chung te kan tor pui tak mewa chuti rualin arwang kan boi pui nalama kan lo mang hil deuh boknen thil athleng chopchil box sia puan point kan khu man talawa achung te min chiat thiamna kan han ngen tak meu ani voina arwang thana hianin
miza velbor an kal khoma kan thanem ang reng khop maya tlangwal vanal du puya hianin uitu anga em maya ama hi mi fel tak le thian ngai na mi tak thian siam thiam tak aniang tipo a hria thei mai ani he video kal tlang hian Goa Mizo Welfare chuanin tlangwal vanal du puya akal san tak achung te zong kan tor pui zia kan lan tirna nipa formin thulei lo le thubel chian do lo tam tak wak vel om thina chumi wang chuan thu chiang jok kan thria theinan he hi information kan in pek na pakhat vea min ngai sak turin thlir tu te kan han ngen ngal cheu ania atuar tu tele achung te zong lalpan thlamuanin ompui tlat se ti hi kan du thu sam ani Van